thank you for being with us karong adlaw. So, mayong adlaw usab kanimo Brains og maayo unta po nimo panglawas Salamat, sir. og salamat nga imo akong giimbitar sa imong programa atong ilailahon ang usa ka kandidato. Sakto, sir, no? Ang ato yung purpose ani nga podcast, sir, is ila-ilahon nato ang atong tanan nga kandidato, labi na ang mga kandidato sa lungsod. And of course, sa lungsod sa Inabanga. You're very welcome, Sir Teddy, and the pleasure is ours. Sir, sa among research, sir, ang mga butante nato karong panahona, ang una yung pangutana, sir, is kinsa man yung mga kandidato nato sa lungsod. Labi na ang mga kandidato sa pagkakagawad kay walo baya ang piliun, sir, di ba? Medyo ubay-ubay, daghan. So ang una na akong pangutana, Sir Teddy, kung ikaw ang mo describe sa imong kaugalingon, sir, kinsa si Teddy Lamurin? Ako si Teodoro Suarez Lamurin, anak sa kanhi nga kagawad sa atong lungsod, Apyong Lopranco Lamurin. So ang si Sir Apyong Lamurin, sir, kagawad po di ay. So ang serbisyo murag naagid sa dugo. Nagyud sa dugo nimo nga mo serbisyo sa mga tao. That's good to know, sir. Ang imong mama, sir? Ang akong mama kanhi usab nagtrabaho isip magtutudlo sa publiko nga eskwelahan. Unya nagretiro usab isip nga maestra sa maong eskwelahan. Ako gipanganak gyud diri sa atong lungsod. Sa Inabanga. Sa Inabanga. So Inabang nun. Pure gyud ni nga Inabang nun. Okay, sir. Ako nakagraduar sa kursong Bachelor of Science in Marine Transportation. Unya, sukad-sukad, ang ako rin yung trabaho, isip o sa kasiman. Nagtrabaho sa barko, mga kulang-kulang 30 katuig. Tulo ka dekada. Taas-taas gyud, sir. So seaman. Abroad. Murag layo ka nun sa pamilya, sir, no? Sakripisyo pod gyud na siya, sir. Okay. Sa pagtrabaho na ako sa barko nga sa 30 katuig, akong yung nagian, Ma'am Brains, ang tanang trabaho sa barko, gikan sa pagka-ultimo, hangtod sa mga trabaho sa isip official from third mate, second mate, and chief mate, hangtod sa Kalois Ginoo, ako yun nakabot ang pinakataas nga posisyon sa barko. Success story, Sir Teddy. Ang akong asawa, aminyo ko ni Carol Anyura Anunciado. Inabang nun po na, sir. Si Sa Ma'am una Carol. ko na ilang lugar, sakop sa Inabanga, pero pagkakaroon, sakop sa Bella Vista. Okay. Usapod ka magtutudlo sa eskwelahan publiko o karon usap retirado na. Pagkaminyo namo, gitagaan mi grasya sa Ginoo, blessingan mi og 5 ka anak. Uy, daghan. Mayo, sir. Ning tuman ka sa giingon sa Ginoo, go and multiply. That's correct. Nakalima ka, sir. Congratulations. Asa man ni sila karong 5, sir? Ako na siyang sugdon 5, unya usay lalaki, 4 ka babae. Ako unahon ang akong kamagwangan nga usapod ka licensed nurse. Pagkakaroon tuwa siya sa Canada, tuwa pod nanginabuhi, kay nangita pod sa iyang mayong kabuan. Oo. Nya ang ikaduha, nakagraduar usab sa Bachelor of Science in Industrial Technology. Kasamtangan tuwa usab sa Canada. Ang ikatulo, kuan gyapon, Ma'am Brains, lisensyado sa Bachelor sa pagka-nurse. Kaya naggraduar man siya sa Bachelor of Science in Nursing. So kasamtangan usab tuwa gyapon sa Canada. Unya ang ika-upat, ang akong bugtong lalaki, Ma'am Brains. Only son, uniko iho. Oo, sir. Ning sunod sa trabaho nako, kay nakagraduar po sa Bachelor of Science in Marine Transportation. Okay. Unya, nakaserbisyo po sa gawas nga barko nagbiyahe sa gawas. Sa Kalois Ginoo, iya po nakabot ang ranggo as chief mate or chief officer sa barko nga nagbiyahe sa gawas. Ang nakalayla sa mga barko kay ako container vessel, ang siya tanker. Ang akong kamanghuran, nakahuman po sa kursong Bachelor of Science in Medical Technology. Wow. Mag-doktor ni, I would assume. Basin. No pressure. No pressure sa kamanghuran ni Sir Teddy kung naminaw ka. Depende na po sa iya, Ma'am Brains.
Kaya di man na to Depende. mapugos kung Bitaw, unsay sir, ang gusto. no? Tinuod na, sir. Pero kung gusto siya, kaming iyang mama maninguha nga mo gasto. Kaya di basta-basta. Tiguman, oh, Di ba tiguman, sir. gasto, di ba basta gasto ning mo eskwela doktor. Tinuod, sir, no? So, 5 children, kaluoy sa Ginoo puro successful. Kuan kay sir, gibuligan jud mo ni Ma'am Carol para sa kuan kanang kaugmaon sa inyong mga anak. Unya sir, gi-bless na batag mga apo diha? Kung I would assume na natay mga apo. Oo, sa mayo ng pangutahan, Ma'am Ren. Kay kaning ato edad, nag-synthesize nan. Pero- Dili man ilan sir, mura kag 65, medyo. 66 sir, wow, kaluoy sa Ginoo. Kuan kay Gitagaan na, sir, ko. oh. Bata pa na sir nga edad. Gitagaan po ko upat ka apo. Upat na di ay, Upat. wow. Upat na blessing gid na sir tinuod na. Okay. So I think muna to sir no, inabangnon ka karong currently barangay Kagawad ka, ang imong pamilya gikan sa ginikanan hangtod sa imo, hangtod sa imong asawa ug mga anak nalinya gyud sa serbisyo, no, lain-lain lang og industriya. And then kaluoy sa Ginoo, successful tanan nimong 5 ka anak ug naa kay 4 ka apo. No, congratulations sir, no. Ako nakadungog sir murag a life well lived. Salamat kaayo sir sa pag-share nimo kung kinsa gyud si Sir Teddy Lamorin. Thank you sir for those information. So Sir Teddy, pagkahuman nga imong gi-describe sa amo sir kung kinsa gyud si Teddy Lamorin, impressive kaayo sir no nga ang imong pagkabana ug pagkaamahan. Kay ingon man sir no kanang mo serve ta sa publiko, dili gyud nato ma-separate ang eksakto nga pagkatao kung unsa ka sa balay. Maupod na imong madala didto sa munisipyo. Sir, isip usa ka bana kay Mrs. Carol Lamorin ug isip usa ka amahan sa 5 nimo ka anak nga kaluoy sa Ginoo, successful na tanan. Ang among sunod nga pangutana Sir Teddy, unsa ka nga klase sa pagkabana sir o pagkaamahan? Okay, friends. Na ako'y 5 ka gitawag og nato life values. Nga ako gyud nga gi-prioritize ipaming kamutan nga i-role sa modeling ba. Ako isip usa ka bana og usa ka amahan, ako gitulo sa akong mga anak. Unsa man ni sila sir, if you don't mind po i-share sa amo? So ang numero 1, friends, I'm focused. Focused Eskwela jud aron mahuman tigom sa sweldo para i-present sa future nga kinabuhi sa pamilya. Ang ikaduha, I'm very supported sa ilang tanan. Wow. Isip amahan, ako ning supporter gyud ko sa akong mga anak kung unsa ilang gusto, unsa ilang plano, but of course with my guidance. So kanang guidance sir, ako nang ma-translate into may pagka-stricto o gamay, Sir Teddy? Sumuto ikaduha, sir, no? Unsa man ang atong ikatulo nga life value, sir? Ang ikatulo, I'm a good provider. Perti na akong paninguha sa trabaho sa barko, bisan sa kamingaw o layo sa pamilya. So akong prioridad, isip usa ka pandi de pamilya nga makahatag jud mayong kaugmaon sa akong mga anak. Sir, unsa maimong ikaupat nga value, sir? Kay imong man kag 5 sunan na tas ikaupat. Ang ikaapat nga values, Brain, I'm caring. Mingon ko caring kay naminaw jud ko sa ilang mga suggestion o katurungan. Kay lagi pinangga man sila na akong tanan, Ma'am Brain. Sila ang pamilya nga gihatag sa atong Ginoo. Amen. So ako gud silang panggaon. No, good, sir, no? Sobra pas binangga, Sir Teddy. So, upat na, sir, no, sir, unsa man atong ikalima nga life's value nga imong gustong i-share sa ato karon? Ang ikalima, I'm a future looking. Ang kinabuhi, di lang ang karong panahon. Importante pod ang kinabuhi nga umaabot. Because mag-enjoy ta sa present nato karon, pero mangandang buta sa umaabot. So kuan sir no, kung akong i-translate to sir, murag balanse ang imong tan-aw sa kinabuhi. Okay lang na maglipay-lipay,
in the present, karong adlaw, karong panahona, pero importante nga tiguman, pangandaman po ang kaugmaon, sir. Akong paminaw, Sir Ted, no, successful ka sa execute, Sir Teddy, sa imong 5 ka values. Kay ang atong timailhan, sir, successful man tanan imong mga anak. Unya, I'm sure malipayon pod kaayo si Ma'am Carol sa imong side. So congratulations, sir, ug salamat sa pag-share nimo sa imong 5 gitawag nato nga values sa imong kinabuhi, isip usa ka amahan ug isip usa ka bana. Thank you, sir. Impressive bitaw kayo, sir, nga imong mama daay po ug imong papa ang ilaha pong trabaho sa mga buhi pa sila nakalinya gyud, sir, no, sa serbisyo. Kay kagawad siya sa una sa lungsod sa Inabanga, unya imong pong mama retired public teacher. So ang akong sunod nga pangutana, Sir Teddy, unsa ka nga klase, sir, nga pagkaanak ug pagkaigsuon? Agoy brains, makatulo atong luha. Sorry, sir. Gimingaw ko sa akong papa ug mama. Gimingaw po ko sa akong mga igsuon. Labi na katong sa intang sa layo kay pagkakaron duha ra man diri. At bali tulo man diri na sa nabuhat. Pila man mo kabuok nga magsuon? Bali kuan mi ang babae bali duha, unya ang lalaki bali tulo. So 5 mo kabuok, sir? 5 po. Okay. So unsa man kang klasiha pagkaanak o pagkaigsuon, sir? Ako, Ma'am Ren, mayon ko responsible. Ning humanzod ko sa eskwela, naning kamot ko ang among kinabuhi para malipay si anhing papa ug mama, sising. Ako pod proud pod ko sa akong mga igsuon. Caring pod ko, Ma'am Ren. Nakaingon kong caring, Ma'am Ren, kay nakatabang pod ko sa kinabuhi sa akong mga igsuon. That's good, sir. Mingon po ko nga ako dependable pod ko. Kutob sa akong mahimo nga saligan ko sa akong mga igsoon. Si Papa Apyong, si Mama Sipi ug akong upat ka mga igsoon, mga blessings doon na sila sa akong kinabuhi. Amen, sir. Karon nga wala na si Papa o si Mama, naningkamot nga maghimo may kanunay og reunion para mahinumduman namo ang values og lesson na ilang gisilsil sa among alimpatakan. Dakod jud og tabang sa kinabuhi nga magkasinabot ang tanan isip usa ka banay. Ang usa jud na di ko malimutan sa mga advices ni Papa nga maninguha jud ko nga makahuman sa pag-eskwela kay simba ko kung wala na sila mabuhi na pod ang akong pamilya o makatabang po ko sa akong mag-igsoon. Si imong mama, sir, imong mama sising, sir, unsa may bisag isa lang i-share nimo sa amo, unsay nahinumduman bitag nimo nga balik-balikon sa imo para maayo ang kinabuhi. Unsa imong mahinumduman, sir, nga nakatabang gyud sa imo as a person, as a son, as a brother, as a father, and as a husband? Ang ako duminuman sa akong mama, sa panahon kami nag-eskwela, asikaso doon brain sa ngamong panginahanglan. Tama ba, sir? Usahay, kay saon na lagi, igo-igo ra po ang mga ginikanan. Kada semana, tagaan doon may bugas. Katong mga buhat sa akong mama, di ko kalimot kay sa akong medyo sakripisyo sa pag-eskwela, kay maingom sa Papa pod og ingon nga pagtarong jud mo. So ako jud na-realize na insakto jud ang ilang mga gitambag kanako. Gitambag nimo, sir. Unya, sir, ha? Kung ako lang i-summarize, Sir Ted, ha, sa imong istorya nga values nimo, nadala nimo, sir. Katuningon ka nga as a father and as a husband, caring kay ka. Kay imong maginikanan, sir. Sobra pud ka caring sa inyo. Nya nadala gyud, sir. So importante gyud, sir, no, nga atong pagkatao madala gyud nato bisag asa, sir. So nindot paminawon, sir, nga sa panahon nga matagaan ka og blessing sa Ginoo, sir, nga mulingkod ka as kagawad sa lungsod sa Inabanga. Murag sure ko, sir, nga kana nga mga values imo po na siyang madala dito, Sir Teddy.
Karon nga ato nang nahisgutan sir no nga kinsa ka nag-describe nga ka sir no hinaot unta nga atong mga nagtan-aw karon na minaw sa ato makarealize unsa ka kamaayo nga tawo sir para mahimong kagawad sa lungsod sa Inabanga. Atong istoryahan karon sir ang serbisyo na pod sir. If you may Sir Ted unsa may mga nahimo nimo sa Nabuwad nga makaingon ka nga nakatabang pod sa mga tawo sa Nabuwad sa barangay Nabuwad Inabanga Bohol. Sa napili ko nga isip usa ka kagawad sa barangay, sa diha ming ning take over mi sa barangay, ako nasagmoyo jud ko brains kay timing po to nga kusog ang ulan. Oo. Sus perti mi katuo sa among atop. Okay. Magbabaha jud ang kuan, magbabaha jud ang tubig do sa taas. Sa barangay hall. Sa barangay hall. Sa barangay Okay. hall. So kay timing po to nga nagkuan mi nag-session. So mao to nga ako may lang gi-assign sa kuan pod sa kay nagbayad-bayad may committee ba. Ako gi-assign sa appropriation. Naka-decide ko brains nga akong ipaayo ang guba nga atop sa among barangay hall nga sa kadugay ng panahon sa bagyong audit pa nahitabo. Kaloy Ginoo bisan pag kusog nga ulan wala na gyoy. Walay mabasa. Basa sa kan barangay hall. Congratulations sir, may kay na nga imong project sa Nabuwad. Ang ikaduha ning Pasko og ordinansa nga kaning magputol og lobe, Oh. magputol og kahoy, ato gyon gihimuan og gimandaran nga kung panarita magputol og lobe, magtanong pod og punuan sa lobe. Kung magputol og kahoy, magtanong po sila kahoy para ma-preserba ang atong environment. Sir. Oh, nindot kay na nga initiative, sir. So, napas na nimo, sir, nga ordinansa. So, law na nakaroon diya sa barangay Nabuwad sa Inabanga. Congratulations, Sir Teddy. Okay. Okay, so salamat, sir, ha? Pag-share nimo nga, bisan pagmubo nga panahon, Sir Teddy, nakahimo ka aning duha ka mga importante nga project sa imong barangay. Salamat, Sir Teddy. So, sir, nakita na ako, sir, bang murag enjoy gyud kay ka sa imong pagkakagawad sa Nabuwad, sir, no? Ngano man, mubo nga panahon, nakahimo kag nindot nga mga project, Sir Teddy. Ang sunod na ko nga question, Sir Teddy, nga, unsay nag-inspire nimo, Sir Teddy, or nagdasig sa imo nga mulansar pagkakagawad sa lungsod sa Inabanga, Bohol? Ang nakadasig jud nako, Ma'am Renz, kay ako gusto gyud nga mutabang sa umaabot nga bag-ong Inabanga sa Sangguniang Bayan members nga koreksyonan ang mga dili sakto nga pamalakad sa gobyerno sa Inabanga. Pero gusto pa ka nga nakita nimo nga sa imong lungsod na apay pwede i-improve o i-change. Okay. Pananglitan, Ma'am Renz, ang akong nakita gyud sa atong lungsod kaysa tanto-tanto na mong libot-libot sa mga kabarangayan, ako gyud nasusta, Ma'am Renz, nga ang tanan nato nga mga barangay health center wala doy sakto nga ekwipo, wala saktong tambal nga kinahanglan unta sa atong mga tagibaryo o tagilungsod na magamit kung dunay sakit. Puhon-puhon kung kita na ako yung pinangkamutan nga ato dining mabutangan og budget para makapalit og tambal nga libre para magamit sa katawhan. Ang ikadahapon, Ma'am Renz, ang kani pong atong sanitation sa Inabanga, dako dyan yung problema. Kay samtang pod ko nakaadto ko sa merkado kay kaniling manabo ta. Unya. Kamao ka manabo, Sir Ted? Oh, manabo. Nagplano lagi kay kakanon og isda. Okay. So, ano ni mo gisugo si ma'am? Ikaw na ning adtog yun. Kay kami mo duha la, Brent. So kung ano mo karon, Sir Teddy, murag the happy, independent empty nesters. Kay dagko na halos dagko na tanang anak, oo. Laliman, Ma'am Brent, pag ato na sa merkado, pagliko na ko padong sa merkado, law magtubig. Mao to nga, kung sao ba ni Nagbaha. Moabot des merkado sa Inabanga ang baha, sir? Baha, ma'am. Kung high tide unya sig ulan. Bisag diwa high tide, ma'am. Kung pag-ulan lang, nalay extra nga tubig, mubaha na ang merkado sa Inabanga. Okay. Unsa problema jud kayo sa mga manindahay. Oo. Usay man lota na magbasura. Lutaw, oo. Agoy. Unya, kuan po, Ma'am Brent, inagmusod ka sa merkado, okay sa gawas lang italawon. Pagsuod nimo,
pretty talo baho So unsa may realization ni atong panahon na sir nga na-inspire man ka atong nakit-an nimo? Unsa may imong plano anang imong naobserbahan? Ang isip nga nakatrabaho ko sa barko, na ako'y mga ideya unsaon pag maintain kalimpyo sa palibot. Okay. So imong na-imagine sir nga sus kung ako ning barko. Kaning merkado kung ship ni. Di man jud ni pwede na man jud tay mahimo ani nga di unta magbaha. Mo imong na-imagine sir no. Oh, netinood Oo, imong i-apply imong knowledge. I-apply knowledge. Adto. Kay kung sa barko, brain kung pananglitan, hugaw yung barko niya mo dungo ka sa pantalan. Ma-audit mo ka sir no. Di na juga kadunggo kay ato pa ang kuray Ay, na may palisi. sugato na yung barko bisag ultimo nga ok bakitan. Oh my goodness. Di ka taga-clearance nga mudunggo sa pantalan. Really? Ma'am Ren. So any country, any port in the world ana ang ilang palisiya. Palisi nila. Some port, mag-Amerika ka, Oo. mag-Europe, Oo. stricto sila kayo. Oh, so being the captain of the ship, sir, imo nang obligasyon. Obligasyon, Kinahanglan nga hinlo. So naka-imagine ko, Sir Ted, pagka-experience nimo adtong baha sa merkado, imong na-imagine imong ning barko. Unya nagdagan si mong una-una nga, uy, pwede man jud ni atong mahinluan kay naa kay knowledge unsaon. So akong na matikdan sir, duha imong inspirasyon. No? Napay ikatulo. Unsa man sir? Sige sir. Sa tanto na mo libot-libot sa kabaranggayan sa Imo Ilabanga. namang nabisita sir? Oo, nabisita na ang namo. 50? No. Oh, Nabisita na mo. wow. Okay. Akong na-obserba nga napadjud din taon nga panimalay nga tungod silos kawadon. Napadjud why sakto nga labayanan sa hugaw. Okay. So, Unsa man ni sir, basurahan or kalibangan? Unsang kalibangan o basurahan. pareho. Okay. So ako jud puhon kung hatagan og pagsalig sa katawhan, maninguha ko nga atong budgetan labi na kanang taong igo-igo ra og kahimtang kay wa may kapalit og material, atong tabangan sa paggasto ang mga kabos natong kaigsuonan. So tulo na to ka mga big initiatives sir Ted nga imong gimension katong paningkamutan nimo imong himuan og budget nga naatay libreng tambal Libreng sa tambal. health center unya na mga equipment kung Equipment, sa pay pwede mahimo basta nga andam ang mga health center nga mo serbisyo sa mga katawan sinabangga kay imong naobserbahan kulang correct sir no ang ikaduha nakit-an nimo nga ang merkado sinabangga magbaha kung naalay extra water nga mo tugpa didto unya imong na-imagine nga kung barko ni kaya man jud nang himo ag pamaagi nga di na mo baha mo ti mo ikaduha ka inspirasyon ang ikatulo nimo sir katong namatikdan nimo nga sa imong libot-libot sa 50 ka barangay niyong ka sir nga daghan ang walay kalibangan o basurahan sa imong tagaan ning ordinansa or budget nga matabangan sila nga naaintay labayan nagbasura o naapoy kalibangan sir no so akong na matikdan sir nga ang imo jung ang mga advokasya nimo nga duol sa imong kasing-kasing sir nga naa kay talento naka-experience nga makatabang sa lungsod is really on health good health and proper sanitation tama sir no kay mo ni akong na matikdan mo ni akong na learn karon sa atong pag-istorya so salamat kaayo sir sa pag-share nimo ana ngano sir nga duol sa imong kasing-kasing ang mga maadjong prinsipyo sa good health or maadjong panglawas or himsog nga lawas and proper sanitation or hinlo nga palibot. Ang kuan maguna Ma'am Renz kay namagoy giingon sa panultihon, health is wealth. Yes. Sa Binisaya pa, ang pinaka-importante nga bahandi nato ang atong mayong panglawas. Correct. Ilabi na nato mga senior, mingon ko nga natong senior kay senior na po ko. Kay kining mga senior dali ra makasakit. Kinahanglan yun nga ang atong palibot limpyo para kitang katawan labi na namo lagi mga senior nga dili ta makasakit. Kay kung makasakit ta, gastos kayo ang kwarta. Unya imbes noon ang atong kwarta nga atong kinahanglan sa inadlaw-adlaw na panginahanglan sa panginabuhi punta hinon sa hospital. Oh, ug sa tambal Sa sir. tambal po. Oo. So Sir Ted, salamat kay sa pag-share nimo sa mga butang nga nagdasig sa imo
sa paglansar nga mahimong kagawad ka sa lungsod sa Nabanga? Atog yung paningwaon nga ang atong palibot sa Inabanga limpyo. Atong paningwaon nga ang panglawas sa katawan sa Inabanga himsog. Mao lagi itong akong plano nga ato dyon butangan og budget ang atong Barangay Health Center para magamit kung doon ay sakit. Kay kung masakit kita pag matambalan og dali, di iabot nga madala ta sa hospital, mugasto dagdag kong kwarta. Ang atong kwarta unta para sa atong inadlaw-adlaw nga panginahanglon, adto na sa hospital. Mao gyud sir no? Productive sir no? Ang tao nga healthy kanunay. Unya kung hinlo ko yung palibot, healthy jud ka kay way kagaw. Unya kung di ka ka-absent, productive gyud kaayo. Salamat kay Sir Ted ana nga explanation. Excited me nga mahibaw-an gikan sa imo Sir Ted. Unsay mga projects nga imong giplanuhan sir nga himuon para sa mga katawhan sa lungsod sa Inabanga para ilang makatunan ang prinsipyo nga good health or maadyong panglawas or himsog nga lawas sir. Kay mo man ang imong advocacy. Kani ang mga project nga akong prioridad branch. Kay naa sila sa atong balaod. Daghan makatabang ato para mabuhat joni nato nga sa tanang katawhan sa Inabanga. Una, atong ipatuman og hatagan og pre-medical check-up ang tanang katawhan sa Inabanga. Mo coordinate o tandem ta sa Daguhoy Memorial Hospital o sa Inabanga Municipal Health Center. Kung gusto ta mabuhi og dugay para makakita pa sa atong mga liwat og apo, ato jong prioridad pagpa-check up sa atong panglawas kada tuig sa panahon nga taglain atong lawas. Kaya himsog nga lawas maoy atong puhunan Correct, sa sir. kinabuhi o sa pagpanginabuhi. Yeah. Kung sir, no? Free medical check-up ato jud nang imong i-implement gid na sir kay na namas tong balaod sakto ka sir. Oh, tama. Okay sir, unsa pa sir ang imong mga project aside kanang in addition to the free medical check-up para sa tanang tao sa lungsod sa Inabanga? So ang ikaduha na kong plano, ako ipatuman ang pre-dental check-up o tambal sa katawhan sa Inabanga. Kay importante good na brain nga pananglitan kanang atong mga natay diferensya sa ngipon, manghubag atong lawas. Yes. So it means nga naka-infection. Yes, oo. So kung naka-infection, unya di maagapan og di mataba-dapatan og tambal, kaning ba dool sa atong kasing-kasing. Ug duol sa utok sir. Dool sa utok. Yes. So lagmit na kung mari pa doon sa kasing-kasing, mo nakaangin nga kita ma-stroke Yes, that's true sir. tungod sa mga kagaw Yes. na nasod sa atong Oo. kasing-kasing. Wow, nindot ka na nga programa Sir Teddy. Ato kanang himuon, mo coordinate gyapon ta sa Daguhoy Memorial Hospital ug sa Municipal Health Center. Yes. Aron tanang mga health center sa Inabanga hatagan o sakto pod nga tambal. So ang ikatulo nga project magkuanta nga magpaninguhat ta nga makahatag ta og pre nga tambal ari nato ipagi sa ang atong Barangay Health Center ato jong butangan og sakto nga mga ekwipo og tambal para magamit in case kung dunay masakit sa atong mga taga-baryo. Nindot kay to sir no, ang akong nadunggan which is very exciting projects niingon ka nga ako lang i-summarize sir nga aron matabangan ang mga tao sa lungsod nga kanunay himsog ang ilang lawas na akay gi-mention nga tulo sir, free medical check-up. Kay naman nas balaod, ingon ka, ipatuman lang. Ikaduha, free dental check-up. Kay delikado ning ang ngipon karon ay magubag, sir. Sakto gyud ka, sir, no? Kay duol sa kasing-kasing, duol sa utok. And then ikatulo, sir, niingon ka nga free nga tambal nga available dapat sa tanang health centers. Kay para ang mga katawhan nato matabangan gyud
nga himsog ang lawas kanunay. Sakto ba, sir, ang akong pag-summarize? Sakto Sa ma, pero imong- napadyo ko'y Ano additional pa, ikaw nga pa? plano. Okay, o sige, sir. Ang ikaw pat na kong project, Bren, Yes, sir. kay sigun sa census sa 2020, ang Ilabanga doon ay population nga 48 something. Okay, 48,000 plus. Plus. Okay, okay. Unya, base sa akong naibawaan, usa lang ka doctors ang atong rural health unit sa munisipyo. So, ako nagplano nga mohangyo gyud sa puhon sa bagong mga nagdumala sa Ilabanga Mm. nga atong dugangan og doktor. Yay! Mayo kay Atong- na news. Butangan ang atong i-assign sa isip usa ka barangay doktor para ma-monitor ang panglawas sa mga katawan sa kabukiran, sa kapatagan o kaislahan nga halayo sa munisipyo. Uy, maayo. Nindot kay na, sir. Inagnana tay doktor atong dalon ang serbisyo sa kabarangayan. Mm. Di na kinahanglan ngang mga katawan sa Ilabanga mo Mo, adto pa sa magmotor pa, magmotor pa. mag-commute pa, Mag-commute kadung sa lungsod. Sa lungsod. Na wapay siguro nag-abot O wapay kung sa naa ba, doktor. tinuod na, sir. Sa atong regular schedule ang mga barangay doktor Mm. nahatagan og schedule ang mga barangay kada usa ka buwan. Round robin na siya bahala mag-schedule. Oo. Maayo kaayo, sir. Katong upat nga projects nga imong gimension. God bless you, sir, nga matuman unta tanan to nga mga projects. Nya napadaglas na. Napaisa, kalima pa di ay. Oo. Napadagisa. Sige, sir. Ang akong plano nga kung kita na puhon nagkuan kay nasayan mo ko sa administration, Mm. ako yung hangyoon ang mga barangay health center kung kinsa nagdumala da, kinsa nagdako-dak, mga dako-dako diha Mm. nga ato lang awhagon nga maghimo tag kanang gitawag sustainable herbal medicinal garden. Wow. Sabi ni siya pa katong mga tambal sa mga unang panahon. Oh. Kaya di man ta kasiguro. Mga Panangli- haplas-haplas, pananglitan ko nung mga- naay mga tambal. Oh. Pananglitan, hilanat. Kaya sara hilanat. Mga atong tambal nga pundo sa Barangay Health Center. Mutuo ka no, sir, Galing kaya mo. nagitong magdengge. Di ba naay kanang dahon? Oh, dahon. Nga ilaga o niya ipainom sa imo? Oh. Oo. Mahal lagi ma'am, mahal sa brains nga aton palingaon para kung na mga emergency, Oo. mapunta tambal Bitaw, sa sir, no? Magkutlo lang ka kuto dito. ka mga Oo. tambal nga binisaya sa tao Oo, Bisaya. Binisaya ang tawag. Sakto, sir. Exciting kaayo, Sir Teddy, ang mga projects nga imong nahuna-hunaan. Ako nga naminaw, nagtuo ko, sir, nga dili sila imposible. Mabuhat na, sir, kung gustoon yun. So, good luck on ya, sir. Salamat kaayo. Salamat po. Sir Teddy, isa sa mga serbisyo nga imong idalit sa mga tao sa Inabanga Bohol is proper sanitation or ang atong gitawag nga kahinlo sa palibot. Unsay mga projects nga imong plano, sir, nga himuon para masabtan gyud sa Inabangnon unsa ka importante ang proper sanitation or ang kahinlo sa palibot, Sir Teddy? Kaning akong mga project, Bren, nga akong prioridad kay naa na sila sa atong balaod. Una, proper waste segregation o saktong paglain-lain sa kalain-laing basura. Pinagi sa pagtudlo sa tanang katawan, unsaon paglain-lain sa tanang klase nga basura. Sa tanang barangay, sa Inabanga, magbutang ta og mga garbage can. Aron dito ilabay ang mga basura nga na-segregate na. Himuan nato ni og municipal ordinance, Oo. para jud matuman. So kuan ni sir no, naabitaw gitawag sir nga saying nga may pera sa basura. Unsa pa sir, aside from the proper waste segregation or paglain-lain sa mga basura? Ang ikaduha, Ma'am Bren, sa akong gigasol sa una, kaning kaning kalimpyo po sa ato merkado. Oh, kato sir imong giingon nga kana magsigbaha. Nagplano mi kung kami na ang magdala sa lungsod sa Ilabanga, ato gyud pinangaon nga let's say ma-rectify pinaagi pag-hire og expert nga mga engineer unsaon jud
nga dili na magbaha ang Baha, tubig, maglunop, dili oo. magpundo sa mga kanal. Okay, sir. Kay sa dugay panahon, maodyo na problema sa Ilabanga. Kay sa timpong tiulan, magbaha ang atong merkado, unya ang atong mga kanal puno. Murag way exit padong sa dagat. Yes, sir. Nindot kay sir. Ug katong kuan po sir no, kay nag-mention ka ganyan Sir Teddy og kanang imong tabangan ang mga tao nga dili jud in town maka-afford og kalibangan. Kanang project nga sa Kalibangan, ato nang himuan doon na og kuan budget nga atong ihatag sa mga atong kaigsuonan nga kulang intaw sa financial capacity nga maghimo og kasilyas. O, galingon. Nga Oo. kasilyas. Kay kung kita minus og capacity, ato nang unahan ato pagkaon, Oo. bahala way kasilyas. Oo, ang mga basic needs sir, tinuod na sir. So atong tabangan jud nga mapunduhan, atong matabangan ang tanang katawhan nga wala pay insakto nga labayanan sa hugaw. Salamat kay sir. Sir Teddy, katong gi-share bitaw nimo sir nga muhatag ka or mo implement ka kay naa sa balaod og free medical check-up kada tuig sa tanang tawo sa lungsod sa Nabanga. Sir, nga akong pangutana, kung naglingkod na ka as municipal kagawad sa lungsod, kanusaan nimo plano nga himuon ni ug unsaon nimo paghimo sir kani nga project? Akong plano, Brens, ASAP or as soon as possible, ato gyuning sugdan sulod sa akong termino. Pagsugod na ta, ani nga project, pinagi sa pagbuhat og project task force composed of all DOH personnel, barangay head of doctors and barangay nurses, midwives and BHWs. Istoryahan ang final nga plano o pamaagi. Ang target nato dita mo kan buwan basta as soon as possible masugdan o ma-implementar jud ni nga proyekto ha. Kaning free medical check-up, sir, no? Oo. Murag imo dyan ng himuon, sir. Na ako na-imagine, Sir Ted, imo ning mahimo within probably first 6 months. Something like na, that. Sir, sa paninguhaon lang gid, sir. No? Salamat kay sir. Sir Teddy, ang imong ikaduhang project nga imong gimension para sa himsog nga kalawasan sa tibuok Inabangnon, ningingon ka nga imong ipatuman kay naa na lagi sa balaod ang free dental check-up sa tanang Inabangnon. Sir, kanusaan nimo ni sugdan kung naa na ka sa Inabanga as municipal kagawad o unsaon nimo pagsugod, sir? As soon as possible ato gyuning sugdan sulod sa akong termino. Magsugod na ta sa project pinagi pagbuhat og sa usa ka tawag nga project task force composed sa DOH personnel, mga barangay head doctors, barangay dentists, and barangay nurses, midwives o BHW. Aron istoryahan nga mahimong available nato sa Ilabanga atong i-set up sa pinakamadaling panahon. Nya kani sir, akong na-imagine sir, involved gyud ang atong DOH ani no o siguro ang ato pong Provincial Health Office. Kay makapangayo pud ka og suporta ani sa probinsya, sir, no? Sige, thank you very much. Sir Teddy, ang ikatulo nimo nga project, sir, para sa pagpahimsog sa lawas sa mga Inabangnon, nag-mention ka nga mupatuman ka sa balaod nga free medicine sa tanang mga tao sa Inabanga through Barangay Health Center. Sir, kanusaan nimo ni buhaton nga project kung naglingkod na ka sa lungsod sa Inabanga as a municipal councilor ug unsaon nimo paghimo ni nga project, Sir Teddy? Maghimo ta og project task force composed gihapon sa DOH personnel, barangay doctors, barangay nurses, midwives and BHW. Atong istoryahan ang final nga plano. O pagpatuman nini nga target man nga mahimong available na ang free nga basic nga mga tambal sa tanang health facilities. Ato paninghaon nga basin sa gikan sa October hangtod sa December 2025 prioridad nga project nga tawag na nato nga operational. Operational na, oo. Nindot kay sir, murag pamasko. Nindot kay sir nga libreng tambal. Kay ato juning
paningaon nga mahatag dun nila kay programa ba dyan po na sa gobyerno, Tinuod na, national sir. gobyerno. Oh, pero ano na, privileges na sa mga Pilipino. Oo. Salamat kay sir, murag nindot kay paminawon sir nga ang Pasko sa Inabangnon sa Christmas 2025, magbit-bit sila daghan kayong libreng tambal sir gikan sa atong tanan nga Barangay Health Center. Salamat kaayo Sir Teddy. Sir Teddy, bahin sa imong project nga gusto nimong i-implement no or buhaton sa Nabanga nga proper waste management program para sa kahinlo sa palibot, unsa sa balaod sa proper waste management, Sir Teddy, nga pwede nimo ipatuman nga dako jud og maitabang sa mga katawhan sa lungsod sa Nabanga. Ang proper waste management or paglain-lain sa mga basura, kung mapatuman, dako jud og tabang sa katawan sa Inabanga. Aron ato ang hinumduman nga cleanliness is next to godliness. Sakto sir. Amen. Ug ang basura pag i-segregate properly, mahimo paning kwarta sa atong katawan. Tinuod sir, di ba? May pera sa basura. Tinuod yun. Oo. Mao ni ang atong prioridad. Hinlo ang atong palibot na makakwarta pa ka. Aron madasig sila sa pagbuhat niini, akong tudloan sila unsaon paglain-lain sa mga basura. Yes sir. Og maghatag kita og mga basurahan sa mga kabaranggayan diin adto nato ibutan ang mga segregated nga mga basura. Yes sir. Himuan nato og municipal ordinance aron mapatuman sa katawhan. Kung pananglitan kaning balaod na existing na sa atong munisipyo, Oo. atong paninghaon nga ato zon ma-implementar karong panahon na. Yes, sir. Yeah, sakto, sir. Thank you kaayo, Sir Teddy. Sa panahon nga mapili ka nga municipal councilor or kagawad sa lungsod sa Inabanga, you will become now a member of the lawmaking body, ang gitawag natong Sangguniang Bayan, sa lungsod. Sa imong analysis, sir, or sa imong knowledge karon, unsay balaod, sir, regarding good health or health, nga kung imong balaod na to sa Pilipinas karon about health, nga kung imong mapatuman sir, dako jud og ikatabang sa tanang tao sa Inabanga. Naana sa atong balaod, Prince, nakitang katawhan entitled jud ta nga naay pre-medical check-up yearly. Yes sir. Aprobado na sa atong Senado. Kung pananglitan sa atong munisipyo, kung wala sila tawag nga backup nga ordinansa, ato himuan ng ordinansa nga ato gyud ning mapatuman nga pre-medical check-up yearly sa atong katawhan, walay pili dili nato butangan og bulog sa politika, kitang tanan entitled sa maong serbisyo. Nindot kay sir no naon sir no, nga tanan jud maka-avail ani nga libreng service kay kuan gyud ni entitled gyud ta ng tao ani. Salamat kaayo sir. Sir Teddy, karong Mayo 12, 2025, mopili na ang mga katawhan sa Inabanga ug mga bag-ong liderato sa lungsod sa Inabanga. Unsay mensahe nimo sir sa mga katawhan nga mopili sa 8 ka mga municipal councilors or kagawad sa Inabanga nga isa ikaw nga mapili nila? Sa atong pinalangga nga Inabangnon, adyaw kalimot og hinumdumi kanunay karong Mayo 12, Abante Inabanga, ako si Teddy Lamorin, 14 sa inyong balota, mingon og musaad to make Inabanga healthier and cleaner, nga himuon ang Inabanga himsog og mas limpyo. Daghang salamat. Kini si Teddy Lamorin, numero 14. God bless us all.